umva sheri wanjye iyi niyo vitamine E nakubwiraga. Iyi irimo ibintu byinshi utuntu tuba turi strong cyane gukizaho ibiheri, kuvanaho utuntu dutandukanye. None urabona icyiza cyayo yo yitwa ni dark spot n'ama scars treatment. Urumva mu scars haba harimo na za pimples n'ibiki byose. Urabona ikana brighteninga, ikavana na more radicals looking skin. Ikaba irimo ibintu 10 aribyo by'ibingibi. Izi product bifiteho toner, ifiteho cleanser, ikagiramo toner, ikagiramo lotion, ikagira ibingibi kwa kundi ufite ngo uri oil ku mazuru no mu gahanga. Iyi ngiyi BB cream nicyo kintu ikora. Iyi ngiyi ikaba ari ya creme isanzwe, hakabaho na dark spot ya serum isanzwe. Iyi rero nayo iyi ampoule serum nayo aba ari serum ariko iba iri strong cyane kurusha iyi serum isanzwe. Bikaba byatuma rero mana yanjye wa muntu urwaye utuntu tw'uduheri, utuntu tw'udukovu, izi ziba ziri strong cyane. Ndetse n'iyi BBE ituma nanone BB cream ituma utayaga ngayo zi skin care yose iri complete. Ikintu kiburamo ni sun cream yonyine, ariko iyi nayo ijya kuba nka sun cream. Inayo iba ni matte ituma utanayaga, irana protecting. Ariko trust me iyi irakora pe.